Kaže 10 ali u 2020. Gulje koje ide za svako zemlje se samo galaško. Rano dole smo pravili video. Ne udarim. Dobro, 20. Jedno bijem kući. Najbolji pesmi sa najbolji važno. Dobro, prano. Sve sjedi kod vode. Da imamo od Prištine do Beđe, da živimo 5 minuta. Ja ne pratim ga, ja sam bio Ovdje je crkva Svetog Ilije. Vidi se ona ograda, mislim. Možemo? Sve ovo bilo. Sve, sve vodili sa 10 strane. Crkva Svetog Ilije, ovaj koji vodi. Onda tu. Ovdje je bilo srpsko groblje. Tu pašte, nema nijedno. Ovdje su bile srpske kuće, ali ima još kamen. Djelej, levu porku, djelej. Istraži, ovdje je bili poput. Ovdje je prodala, istraži, ali zašto je još veći? U Đakovcu još veći, 20.000 franaka. Ovdje je bio publično. Evo Terizijski most gdje se povlačila srpska vojska preko Albanije, Prize na Albanije. To je to. Kralj Petar pošao. A, snimo ga od cepiti. Ej, snimaj Renik ti. Snimaj od nas kuh. Vidiš gdje je onaj kombi, vidiš gdje je onaj kombi tamo. Oko 40 hektara mosta si. Tu ima 30 i kod onih posljednjeg nešto tamo. Još 15. Jabuke, nema nije. Alba, bilo ove jabuke. Ovdje je bila žandarmerija. Evo, na ovom mjestu tu bila žandarmerija. Evo ovdje su držali ovci. Sve ovdje. Bor, žandarmerija što je bilo. Ostao samo Bor. Sve skinu.
Kretnija. Da i granica se umanjiti. 78 dana sam bio na delu. Ja sam bio na granici sa Albanijom, tamo da sad su blage tamo s one strane, lakše sa naše strane došlo. Zato su oni htjeli da uđu preko koša. Tako. Od njih je Ranica, a kod nas je strmo. Znao si ono komandira granice na Sorak Zoran Deška. Kako? Ih nema što sam bio. Često smo išli na granici kod njega. Ali baš je blago tamo kod Karaule, blizu tamo prema Albaniji. Baš je blago. Ljudi ko ima još neka slika. Ima sreće. Kaže sreće. Ima, ovo majno nas. Ovdje sam doveo ove sjelarske Srbije i sve sam im dobio. To je to, a? 200 porodice, sve kuće, sve. Kako smo se organizirati pregovorno? Ja sam to čekao. Hoćete zemlje, hoćete ovo. 3 puta. 3 mandata? 3 mandata. Bio sam 89. do 93. pa poslije godinu dana, pa opet, pa poslije godinu dana opet i 97. sam napustio. Onda poslije rad Miloševića svađe. Na izborima kao grupa građana. Kao grupa građana. Zašto moje ime sam stavio. I dovoljno bilo. Ubedljivo. Pa znali ti ljudi? 90. Ali Boga mi imam i ljudi. Imaš bilje, radiš, imam kontakt sa čovjekom. Družiš bilje na vezi na liniji. 100 knjige sam podelio za osnovce. I 150 školskih pribora. Tako. Neka fabrika ovdje? Fabrika soka. Magazin. Šta je ovdje? Ima neobrađeno sve. Evo njive. Sve neobrađeno. Snimaj ovo ti. Evo snimam. Snimaj i ovo levo. Tu ima onaj što mi uz ovce. Tamo ono drvo. Ko ti uzeo ovce? Ona? On došao njemu. Evo stado gdje je moje ovce. Evo vidi staza. Stado. Snimaj to. Koliko ovce bilo? 2,5 milijuna. Čekaj, to je bilo zadruga neka bilo? Njemu moje ovce. Privatne tvoje lično? Oče ovce. Ozbiljno? Tvoje ovce 2,5 jer si imao prerata. Prerata. 90. I uzeli čovjek sve to. Ostavili smo sve. Znaš ko je pokupio tako uzeo? Znači, onaj ko uzeo, on poslije prodao. On kaže, ne, mene dina. Evo mi toliko. Ceo propao. A zato voliš ti ovo, znači ti lično svoje ovce imaš, ja rekao pod zadrugu si imao neku... Nema naš. 2.500. 2,5. Ona zarada nije. Koliko je stava potrebno da bilo prestavljena proizvodnja? Iznad 100, 120. Ona je rezervna. Od 75 a nagore ima zarada. Ali od 120 Dobro već. možda živi kuća. Sjagijeta pomnoži po 60-70. Mleko, čiste pare. Ako dođemo kroz Cetricu, kažem, moj radnji, a ako idemo ovamo, što kažem, moj imanje. Kad radiš blisko gore, nije voda ima. Evo iz ove zgrade, sve one zgrade su bile srpske naselje. One iz ove nove, sve, 4 zgrade. Sve rešenje sam dao, Zgradili su, vidite? Su novi, su i sada. Da.